Pegours ur ganot ma relant goulenn jenor, ba per ble. Ya, men so ganet bon, men so lardon galeg mas an bogwelo. 7 avril 1923. Ya toch kant vleso neuze. Ya, ne se pel ken. A bak tchemperle? Ja, men so ganet ba kiperli. Ni so weid ben ma main vermis, me sud so weid de molen. Ah ya, Moëlan-sur-Mer. Ja, Petra re ou tut? ben je wa paysan. Même ze beouet par ferme, quoi, par ferme gvian, par kergoter, molen, ja. Mais ni so weid ar ler, ni so weid Centurion. Imenma? Centurion? Oh, ne ket got bel 2 ans, 50 kilometres, masen. Centurion so tal kichen l'envenejen. Ar ler, ni so, ar ler Centurion, ni so dei de kiperle dro. Tal ker fleuri. Bon ti ferme? To banti ferme. Ya. A 12 ans, me sud so weid de Guidel. Ah ya, kochte en Orion. Ja, mais bon, oa ket pel douz ler oan rok, mais commune Guidel mem stra. A 12 ans, ye so bet evakuet da keperle dro, mais ben ye so weid dro, do ferme, oa ler tout an traoù.